ایرو جوینا سالانه یا مامۆستeyên Rojavayê bajarê Qamişloyê hat lidarxistin. Desteya perwerde û him jî yekîtiya mamosteyan ew civîna han bi rêve bir. Bi bejdariya sêsid mamosteyan pirzgirêk û riyên çareseriyê hatine gotûbêjkirin. Nûçegihanên me ragihandin ku sibe jî wê civîn ji bo mamosteyên Rojhilatî bajarê Qamişlo pêk were. Bajarê Qamişlo'nun ji bo sala xwendinê ya 2025 û 24 jî dawî gelek yani ne wek her ti salê berî xwe bûn gelek tişt di vê salê çêbûn mesela berê me ev paska sal ji 2011 ya 2025 me li hember dewletekê li hember sultan dijî wê me kar û xebatê xwe dida meşandin di ev paska sal. ji bo pirtûka Delîl Muallim ez bilêvînê yani bu ew jî pê amadekirin çima hem mafê zarok nayexwan rastî cana تليفونك على اكس جاتي زحمته نه لابتوب هي نه كهرباء هي نه تشتك هي قبل يعني اكس اللي بتستخدم جالك زحمته جالك ما مش يعني النظام ديال الشغل زاد على كثير جالاكي صار وتجري نجمع مستقبله ونا بيكير روكي روبشت ها دقواتي وشنه كارخلي وشنه ما باشو ما مستوى خبات لكن حكي ماني انا ما مستخبات لكن حصار شكي ماني هرج ما مستوى فيجيكال شكي ماني هي ام بتبقى قارن کار 25 جبوکو کار و خبات دبستانی ما مستیان دوی جوونه دواره نرخاندن دیگهشتی کی جان آسته چرا و چرا درباز بوی پرسکری که کو تیرا درباز بونه چه ما مستد دبی چه روبری دبی چه خونده کار دبن تدا تنی قاش کرن هر وها کلا کوی پرسکری که خدمی جه کو بونه آستن لبرانبری پشکتنه تدا تی گوتن و نرخاندن ایدی اف پرسکریکنو جالی روبریه و هلبت یه وان چاره سر کرن جبر تشتن های نبدس ما مستیا لتشتی کو ما مستد